lai beke mahu whangate ngai whatap ko tau peto tau whake atu mai whaleni. Ka tamo ke whahoko atu ai polokalama ko hono whika ua ia mei he whaleni mo e kantiteiti whika ono ma e wahenga whiri tonga tapu hiwa ko 17 tau moua. 17 o taitali whiwhia koe i he polokalamani ka tupe mua ki ta hoko atu mei he polokalama koe nei uroaki whakahoko. Penelahia he ngai ka venga mau inga tau te whito pēki he tonga tapu hiwa i hono taranoa i mo whakaikiki. I he hoko atu o koe ni ko tokanga pē ka pau o kuahanga hi mea me he polokalama ko ta whakahoko uloaki ke hoko mai koe ni ki he polokalama koe ni. Aki behano tai whamanatu ai visone, pia moe misiona, pia moe tau mua ngā ue, moe pole whatongia ke hoko koe whafofonga ma tonga tapiwa ke whalearea. Maloka taringa. Tap moe hautoka whanua king tupowono. Tap moe taine kuini na spau. Whatapat kia prinis tungi kama prinis tuperake mo hoeki. Whatapat tu kapkawa lele noa Muhammad Apuri. Whatapat ki kaingalot halot nau tatake whanuan. Katu pe mua ke motuan whahoko atu ai polokalaman. Katalina ko whiwhia pito e ahoni ki te hoko atu ta polokalama no uan na taka matai neaf polokalama uraki. Ui ko talatala noa e pefe ka waki pe mo tonga tapiwa. Ui kandidate whika no whoki au. Ia na whina ta osi ake a mea mawinga o pito. Koe ka mata ke ta sio ki e tunga whapaanga o e wahenga. O kai whoki e ngai paanga tokon bea be pureanga. Pe mo paanga tokon i koe mi he ngai whanua muri ki e whanuati. Koe ka venga whuk tato o pe koe misiona koe visone o e campaign koe ni ko ofa ki o kau ngā api, pe ofa ki o otua. Pe au ku popou rei ki ai mau inga a koe. Ko koe mau inga, ko koe ai ka venga, ko koe ai uhinga, ko koe. E ko ui ko koe, so kakai ai whono. Hange pe koe pureanga, pe koe whaenga society. O kui ai taki, pa kui ai mono kakai koe kau mui, pe ko koe i au whaua ke kau mui. Ko pau ke toa ngai koe, e ngai policies ma ngai pureanga, ko hi ko koe o whaua ke ai whanua. Ia nea whi kataleina na ta whaose mai aki ki he mau inga oi paanga tokoni mei mori, ko hi koe whalai pachet whoki e pureanga, pa koe paanga ia o tonu ke ngā we. Pe ngā we i lelei ko hi koe ngai langwhakalakalaka i tunga ke ke. I he ahoni ko loto ke ta hoko atu i he whakawahenga. O kui ai whoki ai tokone e pureanga ki he wahenga, pa whoma whokia i he whafofonga. Pero e mea lahi ai uasi i he wahenga tonga tapu i wā. E whie mau ke toi wā ofiange, ai pure anga, koe koe paanga koe ni mune ngai toko ni. Aluhanga tonu whokia ke pure whakawahe, pia moe ofisa kolo. I ngai whetu ulahi, o nau whenga ke nau hanga o koe fwoi stepu whokia. Koe fwoi stepu en pure anga, whawahe. Pure whawahe, ofisa kolo, whafofonga. Pe if kai fetu ke o nau hanga whauai whanki kōsirio, pe koe whanki kurupu, ko wiki hau ai tokoni ko ni, pe koe tange vai, pe koe sima vai, pe koe pahanga, o hau o nofo ai, o whakaukau i ai pe anga whewhe hono tu whaki koe, ki he kakai oi vai. Koe foi mea pele ngesi ene he koe ui. Ko ia tene whakahoko, ai whemau ai pureanga, e koe foi whemau tokoni koe pureanga, o kuhinga ia ko hono kakai. Pa i tonga tapu hiwa hango mena talawa iai e kalama ku osi. O kuanu a tonga tapu hiwa i he winga lelei, ai a koe masiwa. Koe. Pero hako koe nofo koe e foi paanga koe ni, e koe bang koe ni koe 12 kilo. Koe seo koe he statistika koe pureanga he lau kakai wha mui o toko fituaftu. E koe 12 kilo koe ni e fituaftu pu, ka vai wha foi u e tau seo tau ria ki e panga peia e tolu noa ki foi u. E kone panga koe tolu noa koe foi, koe panga lahe ne tau seo ke tolu kilo. Koe. Pa umai whaka pure ngawhi o panga koe ni ia, ke whakapoto i mehi siulai ki suni.
Siulai ki sun e fui tau whapanga, o e panga tolu ki. Sai, o e no be e whaatokanga e wahenga ia tau te whito ki he ngai whetu ki he ke. He kukai ke au, o tahe uhi ngai neu tau silawa tau sio ki ai, o wikai ke lahi sili nia koe ni. Koe. Ka woso mai kono fo i ngata anga on fo siring ia, pe koe absolute maximum, koe mea e mo whakapoto poto. Pake motuane o tonu ke whasio wharere he paanga koe ni. Tonu ia ke ua ngata, o e ta ofi he, o e ta ofi he tolu kilu. Se pe tolu kilu ia. Kai lava whakafofonga pea moe wahenga. O kore ha whahinga mea ki ke whakapaanga, aki ia ai uhinga rere. Pe lava mai mo mea koe o te whahau mai ke pureanga. Pai whuku whaki kolup ke he ia, whai toko ni ki loto kaua e mōti, o e tonga trust i maha fua, e whaki kolup ke he ia. Ka koe konga lahi o siri ni ia, o tonu ia ke hau, me he paanga whakapahinga. Koe ko siot mo tuania. O te koe te tau toi whenga e ke waofi mai ai wahenga me pure whakawahe pe moe fisa kolo ke pure anga. O tonu ke hafo i sino ia o tariui ke pure anga. Tariui a pita ke pure anga. I ke lava ke aha na wahenga, pa lava ke na tariui whamatala pa anga. Ko e report moe hafua. Na report ki olunga ki he. Pa toi report ki lalo ki he ke mahino. Ko mea koe nuko o atu ka teki na tolu. O alo o ao ki he. Ke whaitu to tonu ko tonu ke au. Tako mea ko niu mauinga he ku o iai be whaki mea o kokoai wai whaki tawhi whimaere e haki. He ka pahe kai ke address pe mo whai hoko koe whai paanga e tolu ki luka mea ia koe ke ne whakangata ngata. Ko tui koe ke whakangata ngata e whima o ia. E ko hiko toko whitu afe koe o iai be ngahi uhinga rere iai ke toi kore maha tokoni I o lunga I whai paanga koe tolu ki luka. O ke whamatala whaki 17 ki e tolu kilo koni ko e tau bebe ko mea ofa. Pe ko e paanga to koni me he whalelea tonga. Ka ko e paanga pe me tau tāna ki tuku hau ko e a tau tolu mga e paanga ko ia. Pera ke whamatala pe he whaafo pite tolu kilo ia. Ka ko e whie mao ia ko e wahe ngā ia tofu hia pe me I uloaki ki taha fitu. O ku lahia nge ia. Pea toi whie mao lewa ko tā ke kina pea ko ngā ki paanga tokoni, ke ki tokoni mai ai, e anga whewhe e tawa o atu koe ke paanga tokoni. Ke koe ngai tānoa pea ulai ngai paanga tokoni o mai ka toi whoki pe ia. Maroka tari na koe ka whoki ati he mea mau hinga pito ki au. Ke tā tolu ko niki koe I tonga ni, pa moe whangi whanua whalakalaka, ke whalakalaka. He ku e koe ngai whetu na whaitonia whapaanga ki nā tō koe. E kau ano sila Sereria, Amerika, Mwhefu. O kai mo ngai panke. E koe paanga toko ni, o koe whuke a framework ai, a palan framework ai, a whanua. Pea o kuanga rewa he whanua mo ni palani koe a whau e ngahi project. A koe ngai project koe ni o ku o whahu ia ki he report, he ui koe NIP. National Infrastructure Investment Plan. E ko report mau inga au pito e. He lawa ke tau fua tu e ngai project ki. O whao ki loto ki. Pe hau lewa ai ukau taha ko ni ko amanaki ke na o mai koe toko ni. O to o mei loto mei he. O mea mau inga i koe toa taha ko ni koe te tau whiri koe ki whare area. E ko mea koe na taha lawa koe ki a nyawi. E alu ki whare area. Alo minister, alo ngai whapureanga, pa tene wharere pureanga. Poto ngā hoe ai pureanga. Kene mahi no e foi process koe. He koe tata no tole panga pachet koe whanua mo mea whakoni koe ke tau tolu. He lawa rewa kene to o mai a ngai whie mahu whawahenga o right up wai ha whahenga project. Awe rewa ia whakahu ke NIP, o National Infrastructure Investment Plan. O koe ke toi hao hatou na ia toho a project mea wheitu. O toho ia me report koe ni. Ko report koe ni wai kau me mi pai o tongani unau kau wai. Kau maru ai whoki pe moa kakai me Asian Development Bank pe mo wau pe no fotu tu koe a report. Koe i ulu pe nau whataha tau whia.
o whahu koe ni koe o project koe ki lota ki ni. Sai. I e taimu ko whakangata ai koe ai toko ni koe pure anga o hawe koe ke wahe ngā utasio ai koe ke tō kilo. Paka wana o taha ha foi project ki mahulu atu ia. Tau pehe tau tōreo paro no pāngā nā whakalaka ia. E capacity koe pure anga ke nā whapāanga. Koe. O tami e mahi noi he whafofonga. Ai whetu ke fou ai. Ko ne whenga e mea koe ni ke whakahu ia write up a project proposal. Pe ale ia whakahu kore ke whakahu ki he ti. Ai koe process ia koe loa loa. Ka koe taimu koe mahi no ia. Ai koe tatana whoke ni whonga ngā o. Koe. He koe koe tō tako te tau whiri au nā whapure a. Koe mea nā whenga koe ke whamahi noi. Ai tō tako koe au whanga ngā whapure anga. Koe ke ilo i whukuroto misi ni koe o wharerea ke pure anga. Koe ngā tape e ne hilo ki he paanga koe ni koe he patseti. Ka ne tō hilo anga whewhe ke tau sio, ka tō lava ke tau kore ha toko ni me ngahi donors countries koe, ko hi koe paanga ai mai ngai project koe ni. Pea i he hau koe ni koe ai kau donors, ka kai koe ni koe nao mai koe, o sio mo fili e ngai project koe ke whakapaanga. Te nao mai nā tolu ki he pilipoti koe. Pea ko pau mea ko tō pek tōni e mawhahu ki ai. Pe hanga pure ngā o whangofua, tala ke hilo. Ko mea koe, ko ripoti koe, hau kātoa u mea koe, mai o pau whi mau ke whapahanga, mai whahoke. Io iai ngahi whitu ia mai o sivi iai. Pau ke whai e foi mea ia koe, ia whai foi whaunga ia koe, whai ai kono sivi. Ka koe mea ko whinga ke whamamawhai koe, ni e Katarina e mauinga koe, ke ilo a tō taha ko whiri mo ilo ke a ngahi whōnga ke lawa ke tau sio ai. Ok, ko tau siri ni be, hai whōnga te tau te ala ki ai. He koe ala tu koe ki he, taipu ko koe ke tau lawa ai koe, he koe whaka ngahi project o mai koe tōna se o nau tō at whapaha. Pua e pe mau ngahi mea ia kutu. O koe whaka nau pachet whaka ta uia nau tō. Kai lawa ke tau tō mai lahi taha e pahanga koe. O nau lawa o ofa mai koe tau pehe ko tongan ko ADB ko World Bank ko mea ko mo pahanga e whi mau ke atu ka mo tō o line up wa te tau project koe tongan ni ko mea ki o mai ke whapa ka wai pe whaki mea ko ni ko nau tano e gian ni nai a wheitu koe pe whuki ngai whuki project ki a ko ni koe e la whalaraka plan tau wani ma koe pure hanga e tau mo nau tō whuki ai kai ilo i e whunga ngā hui e mo whukurotot misi ni koe e pure hanga o nau whahau ko manatu au ia e Katarina ki he taimina whakapāne hape ai ADB a tō koe tanu hala pēnia ma whanki hala matata Koe. E nei peki project si manatu a motu ane ko whanki hala matata he pēia naka project la ka nei whimau ia he taimina koe ia he koe whanki matata he whokia nei whanki matata he nei whanki resort ia nei whanki matata he koe pe kakai a kai tū ka nei whatonga e koe e taimina koe nei wani tāpe whanki hala e koe ni e koe whanki project ki whawheitu nei lawa to o mai o mai o whakakau incorporate ki loto ke ngai o project ki lala hei pa moe pika picture koe se ai pure anga koe ko fume te tau whai to unu mai e koe whanki mea ia e o mahu inga au pito ke whakahu o kau i he palan lalahi koe ai pure anga na ulala nefi Katarina ki he tau negara kai motuani ki whataha i tibi patahe mea ke hapi Koe. Pe la me fe fine ko ni ki he panga fa fo ki tau e ho fo to tonga milione ne fa fo ki ani ADB en ta no ke pe ma ke World Bank pa ma tan ke tonga milione America pa ta ho to si o pe ko pe ka me hai me ko ko e ko pe ho ko mai ko fa fa ki nga ko ko ki fa ki project ke ADB o si ai ko ki our spending power e ko tōne si o wehe na whie maho ana to pau ke vai surveillance ko me wha pepai ko pau ke koko ko quality control ko hatu unga tau whito ke he langa ko hatu unga ku iai e langa ko e PFC ma mea wha whewheka mo u mea pehe he ko veiua pe ngono whai ngā mea ia ko ea
na futonga aku tana tore kia e ko ko panga ko ni no to mai na tore panga tu hau ia panga fonua ko ia Ko ia. ta to mai na tore me no sila steria o na fenga na to ko panga ko e ke fa papa o ko mai o aunga Ngau le ia o ko tempe ko ke taula vai o fai be ko ia ki na fie ma o kamata leva ke na pur out mai na tore ko pe ni ton ke fa to kan a ki to ki ai ko blau ko ba ne ade ku to ton no ke fa le pe ta invest e ko ngala hi o na me ko ni ton ke fa investment ni e private sector e ku na tala de nef ke tan hala Ko ia. pe mo langa o de langa ya me tan hala por ana to be fe tu na to lo fa ta be ko fe hala ni ko me to nga fuga ki malai wa pun na fala per ngesi al pito alu malai wa pun ta be fo ka na ke ko fe nga we ko ni ne o pe ko valita ka ko fe nga valita ko nga we aki ia e ke la vai to nga ni fai ka elawa o empower aka ta hai to nga ke na la fai me ko we know that no to we lo ta to be ke fai ko to dia ke fai fo fai via ko ia ke fai ta fai na classe valita ko ia pero anche mo ia Ko ia. ko ta fa ki ko ta fa no da no pe ko tu fa la ga fo mo fe ma o pito ia empower private sector e ta fito ke pa nga to ko ni ko ta no ni e pa nga to ko ni e ku ia na fe la ve ha to no na e pa nga to ko ni ka mo spending power ko e pure anga ko ia fa mo re ke na pa nga to ko ni ko ngala ia o fa ho ko ia e private sector mal ko to me la ia ko ki pa nga to ko ni e ka wa ma mo no fa re ko ni ko pure anga mo ngai me e fi ma o ke fa pa anga me va henga o ia fe tu ke ave ki ai pero ba o ko ringa o le e la va pia ke ko fu o fa ka o e fu palan fa fu no e pure Na ke talo fo ki he ora ki programa 17 i he kaweinga ko eni ko e pau ke whawhikau aki. E ngā hita whaki ono katoa. Te whatata ki pe ka pau ko e palani whata ua nima, pe taha nima ta o mawhulu ai pule a ngā. Ka koe ne ngā ue ko ia o ku whakahoko, pe koe ne fua whatongia ko ia, pe koe ngā polo kalama ngā ue ko ia, ka ku whakatonu ia, ki he tutoni ngā ue, o policy ngā ue. E taim tatau, hange koe mea ke whamatala ki ai, ko kina o tolu tokoni me to opre anga, pe koe hau me pange a mamani, pe koe pange whakalaka esia, pe koe whewhonua me pure anga. E taim tatau, ko pau ke whakatonu mga he mea koe ka lava ke tau inasi ai, o oa te whakafoki ngai pa anga koe ia. Ai mahu inga koe o whetari ui aki e ngahi tu unga mga he le volo mahu inga koe ia, i he nofo i he pure anga. Ko tau tāno ni he whaifatongia i loto he pure anga, kai lava ke na pāpanga maali ngai ta whaaki, pea lele ngā holo he. Mona o mito katarina e koe pure anga o set up ia, pa pure pe ia, pa kai ke taria, tau pehe ke whiriwhare a rea koe. E koe ku o whare re fugia a plan lolo te a ana. Pa koe potunga au e ko tā pe pure anga pe mono poate. O kuia pe po programa ana, koe ne visione, koe ne mission. Pa koe mono ngai policies, pa koe temi koe tata naki ai a ngahi visione whaka potunga au e whaka mo poate. Koe visione ia o pure anga. E koe foi visione whaka lufu, koe rewa mo ngai visione whaka feitu. E unau tuku katoa, pe koe wheka feitu alu ki ai pure anga. Sai koe whiri whare a rea ia koe pe whakatai. Fatau fa. O tonu ka kene fu e sia fe e ia. E palani lo loa koe e pure anga. E ko me hangi o tatala noa koe e nea fi. E ko foi huma koe e kau me nipa koe e foi tau fa koe. O koe fu palani ta ua nima u lo tonga le. Aia e foi palani ta ua nima koe ke tau iloi. Pe koe tau fiha ia palani pe kono tau hongo fuku pe kono tau taha iwa. Aia o si ai ngā i mea ia o si lava mai. Ko hui ko visone ko ai fonua fa lo ko fua ko e fo pe mo me fa feito
ko pau ke hau e ia o huki loto ke na ue whakata. E ko i koe, koe oskoi tau e ua ni ma, koe mea e o ku mao he whongo. Pena ka kai na nau whau e. Ka kai pena nau poto au pitu, wa lau ke tau sio kia. Sai, koe fwoi tau e whaa koe koe me mipa koe te nau o atu. O tali uki loto. Te nau fou atu ki he minista, e te nau atu ki he konga o fu palani lai. Ai ko poto ngā au. E te nau hu atu rewa i he ngahi poto ngā au. Ko papa nau teke ai foi vision e koe. E ko papa le mani ko whahau koe i whanua ngalani. Kau e pēma Pasifiki. Ko ua pēkau tamai koe, o veuki i foi palani koe, o iai mea fo ou. Te hama kau tamai tā whāka hoko mai, o iai palani fo ou. Sai, o koe kono ngahi nā tūla au nau hako moe o mea koe ia. E wase mai ai, ngau e ake mawhai, pa moe paha ngā, ua no ngai pōre. Pau ase mai ngai whanua pēo Pasifiki, au tau si ai Solomone, mo wanu atu moe whitupe. Ka kutui koe o atu ia koe whaunga ia koe, nei tonu ke tūku, tūpe iai ke lere, pa tāta alaini ki loto. O tātou tatolo furihi, ka whai mea kehe au pitoi. Pa futai no au pitoi tau e whaa ia. Mo fwoi hu atu koe, ke wharere ake ha mea au taim loa, ke mau hano ola, o merie ki he whanua. Ako tamia ko ta sia ta ko ki ya fonua o pa pare ma ko wa te ko ta ma ko o vete ki me ko ya ho ko te me ta o ta no bete imagino ki he to ta e alu pa o me ma hui ngai ko fil fa poto poto ke imagino to ta ko ke fili o alu o imagino ipe o no pagarere o pure o imagino no pagarere pure e to no ke imagino pe alu ka o no pagarere kau e hoko ko pare ma ki ano vete vete e koe koe ngā mana me e maui ngā wito ki wharere whono ngā matu ko tau tolu i ko tau tala noa ini kono wharere pure ngau tau nofo ai tau mo i ai pau tau o whai ko te mo tau whoki ai ko whawahe ngā e o te tau kita sio he ki whamiri havero riku pa whātou ko te meu tok maui ngai ka te kita ai e mea koe maui ngai koe ki ho ki whare aria pa tau tari hui ki kakai ona na fili ki tatu. Me ko ni mai no pita tau to tau fili ko tonte. Mo pa mo tali oi ki ka kai ko na mo fili ki mo. O se ta fa me tau te foki mai. Ko ka kai ta tau ben una ge no fe fe tu ta tau ku ki ai ke mai ke ste ku ya mo wi ki o. Ko me ma wi nga. Ma wi nga pit. Te ko me ko to pe ku no foi e pa nga ka ta. Ko ka mata ko ke ta la mai ko ke pa nga fa va nga. Mo pa nga to ko ni. Mo whinga i koe paanga koe ke tawhe ki lalo ki. Koe mea teni whakaiwia koe ki nauta. Ai mo whupalani lahi koe pureanga. Koe kātoa e o mea koe ni. E nofu kātoa pe ia ki e paa. Pa mo tau mawahe me ia tu uma ki a tu unga angeta. O se tae whāta te mawahe ake ki olo. Pea poku fuki ngai whanua koe ni koe e wesi te. E unau alu na toke na whakalaka e mo ui e nau hoko koha. Whanua tu pulaki, developed country. Ka ua hosi mai tai wha, o tau kei tangotu te i vetu tata. Mahuinga apito 17, koe pole whatongia ki e whalelea koe au tonga, ma o mai tau kei lahi i he whai whatongia i he pole anga, pe he ki e whengai aki mga hiu mga au e tokoni me i tua pole anga. Pe angi ko o whamatala, ai mau inga koe ki osiangi ai tō whalelea koe ni o hoko mai tō whalelea hoko mai, tō hoko mai me tō whalelea hoko mai, kai hangi ko ku lele ngā holo le lei pe. Hō mai pe hoko atu, hō mai pe hoko atu, hō mai pe hoko atu, pe angi ko o whamatala. Te tau lawa lewa ke tau si o mata i e whakalakalaka mo uno aki whanua koe o ko whahoko. Kei kei nā lai whuke ngai mea na tānoa kei e ulaki i Polokalama, ka ko e uhi whoki o wikai ko Polokalama whakaosi pēni. Whewhe ka pau te uhanga taki hake ki he tu unga hono whawhekau aki ko ia, tau te whita i he te whakamau inga koe ni koe koe. Tau tai, ange koe ngō, ange koe ngai ta whaaki pēhe. Ke taki lawe peki ai, pata toki hoko atu he Polokalama hoko, pe waha mea kehe ku ke toi whakaukau koe ki ai. Ma roga tare, nā te ki la whuka ko ea, nef ko wahenga hiwa whoki,
o que tau tai vai ka kai ku na na tu pe mana ko tau tai pe agua ka kai no fua pe mana ko pita tau tai ko mau tai riku o tai ya ko ko ui ai peona whainga tō tai ona sai o pito ai ku ika o whai noa whae riri ko kōku mai āpua kai whi maa pitange ko kau ku whi maa waka ko e ngata pe ke nau o mālolo ki ai ke nau lawa pe o uku pe a whaitu ke nau o hao ki ai ko e te whuki ha waka ia o kau uku ko ni kau nau tō lahe a pito ko ta whaki mai kone ko habeluri ko hake ki fua motu i halali ko ta whaki mai kone ko ta tā motonga pere hake alaki motu ko ta whakauta alakuni pa ku sai hono tahi o nei pa ku mau ia whaki wake mau lama na tō o le mai o mai ki nukalo ma mai mai aru ki tui o we whakau kai motu e ka pai ha ki waka e ua pe tolu pe wha pe nima ko ia pe fe alu o tau mata o pe alu hau alu ai i waka mono misi now hau alu ai pe ko ne alu na ko ia pe hau to tongi ne alu te ha kau tō tai ia nau whi mau ke nau alu nau mai ho ai pe ko fui lain tatau pe me malapo ki lapa ko fai lain fogen fai tō tai paka ko fai tapu tō whi mau e whanki koe ka mera lahi nau kore mai pe koe ki lai sima pute tōro ke nau lawa hifo ai ki ta pe nau tō maha ke mai mari ko tātana na tātoro he tō he tō koe whanki lai sima koe whanki mea iki ko nau mai pe nau tōro hifo ki ai pe nau tō lawa hake mai ai lawa tō mai ai mo nau ki tō ta whai mo kupenga lawa whanki mea koe ai o whakahoko ai o lau me kolonga ki lapa para ka te ta moto mai me fanki waka ko ni e ko fangu me ko ni la vai tu be e por fa va e pe ko fisa kolo ta moto ma pe ko ki ko si lio e tenta ta pe ha ne ko fu la ni ko ha va ala liku ya ma ki waka e uai e ka uku e ko sai ko e o uku yo ma fe tu Katarina ma wa ku e ko u la ka ko na fa fo ya nga pe o na to ma tu e hopo atu o whae o ku pe toi kakao mai mai. Ia ki whaitu ke nau mālolo ai, awe nau uo tuku ki ai o mālo pe lawa ke nau se. Tupu hake pe o whao kia whaitu Katarina, te whanau e kakai nai mōre i tāi koe. Tō pau e whakaivia ke nau tō. Koe ka kore lahi. Tō maa ki wakai ua pe tolu ki halari, ki wakai ua pe tolu ki tata mo tonga holonga pe mo haraki mo taha pe ia i tonga tapuiwa o fie alu o tō tai o kuia e mena hi nau ke alu mo yang to ko mai toi ma wa tu mo te unga uku ko ko hane mea ia ana ko ia ko mea tene lawa nga o ia i e tai tene fie ma wa ke alu ki tahi o fai ene tonga ko e whakatoka whengai aki lei 17 pe hange ko ia ko e pole whatongia ko whakahoko ka ku malama heni he fua whatongia mo e whengai aki ai whafofonga ma tonga tapo hiva pea pe he foki ke whengai aki ka mga kakai toke ange pule anga mga i wātokoni ko whare lea ka ureanga whakaivia me ngai te whaakehe ka paupite ke whama apopo mai mga i mea o ke tokanga ki toi tānaki mai ko ngā kai he te tahoko ato pe me heni i programa hoko malo Katarina nau ki lawe pe he ta programa ua ki e tu pe ke to lawe ke ko men mau inga pito ke ba he i ta ko nei ka mata ke asu kai ai ko ua ha meili nei fa to nga ya pito e a to e afe ke kai nga ba he nga he fangi te por menti ta ki ta mo te ki mo be e ka ba te ta to fok pe mana tu ke ko hili mo ta programa na fi ke sana ko Oscar ka mi mo de fa na ta mo hore i he ono futu fitu no futu wal no futu ana tupu ake au o ke si he tempo ko mana tu ya na ma fa o fata uniu ke ka para ni o tori fu pe mo ma pinta o to ma foi hala ko ki ana ho e fo ka matere moto mo me ne fai ko ta ni o fa ta
ka ko tai ni ko ia na ke tu mare ka kai fe ka ne ki se nit fra pada te se pe ki ta ngai family ko na na family dan ko na fa family na ki ma ke pe na be na ki se pata pe fo mo doa ki uta ma me no e ko me pa we fa lockdown ni ka si ai asin mai ko para me ka tu ya ko to ani o ton ke te fai pe hasi o ki ai o toka te upe e ko e coronavirus e ko ni e osia e ka no foi a tu ta me pe ko ta e ua ka ko mai ka lama ke te i e fanki matata mo fai via pe na to ka pe le pe foka a si mana ka mi ko hange ko ana ho ko ke to tong pa nga ho furu pe ke foi u no ki hanga pe na to fa o kila a loto ana e ko fanki pe ko le pe e ko dau tanak fra wi ke ko ana ho e Catalina o la wa Koia ia ka kai ko na wo ko ki ai pa o se ni le ne o ma ka ta o no ka pane pe ko mai o le fo pe mo katea ina ko pa wai pe fo pe mo ka fa mail fa pe fo ki i ha ga nga captain ku ki pa we mo ki kai business o tu i holong ka we be na ko le mai ko lo pe ke ya ha ki la isi mai ki na o ka o kai ke na hi fo le ya pa ma ki la isi mai o pe to ri ta mo to ka ba na be pe na to le ha ke mai ta mo to bolapa mo talafo o e ko na fa u na to na o mai na to finga mai ki kolon pe ko ha ka ko ka le ma ki pe ko fo lo ro ha u e ko business ko ni aluia ke la ma tu finga ma ri e fo ke a fa u ta ia ka ke pe a u pe ko pa la va fangi ha ke anga ko ni I loto o ta na ta ka da ni na ki la si ma si Koia mi tai to mi tai ua kita ko lo pe ke na ka ke mai o ma tu pe o se na fo no ka ko tu e ka ha o ai ba he na ki he tourist o vai me ane le na ho pe ki mo pa ton ke o ali aki ka ho ko le ya tu pe e ko ba me ri en o se pe ai coronavirus te na to ho ko na to ta mai ki to kan pe ho ko to ai pe mo família fil ma to apa ma to Malo opito 17 ko fa malo te lava e palokalama ki ahoni ko e candidate fika ono ma e vahenga whiri tonga tapuhiwa ko 17 tau moua pe pe ke ngahi pole whatongia ko tupu atu ka umaafu ko no toi watu whakaiki ai tu unga ko ia o visone pe mohono whono ngai I taim tatau mo e whenga e aki ka ku whai ai sio whaki ke kahau ki e langa whanua e whamili e kolo ka umawha ke wahenga pia motonga whalu kufua. Malo mo mea mai ka mo mea